Goeden, maar wanneer dan kom je hier? Ja, die nol a world hero. Die nol a world hero. World map. Sylwi bod yn world map ages. Fi di mynd o pethau newydd. Ie, fi sy'n gweld nhw. A ni a survival, ie, obviously. Ges i gyd o stuff i nôl. Sa'n gwybod siwrt pa fe. Na, glitch o fe. So, chi'n cofio nes i marw yn last episode? Ie. A somehow, reit ar ôl hwnna. O, sori, ni'n gofyn rhywbeth i Thomas. So, na ffôn yn weird. Unwaith marw si, nes i end o fideo. Teleportes i nôl le nes i marw. A ges i gyda stuff e. O, that's weird. O fe'n super weird. Fel ar y world party ti o nes i teleport yn ôl i'r lle. Okay. So, dim yn straffu amser. Na fi'n mynd i wneud yw... Be? Wait for it. Ni'n mynd i bildo path i'r tŷ Goeden. Sa'n siŵr os chi wedi gweld tŷ Goeden. Na, lle bod i. O, na ni dangos pethau newydd fi wedi bildo. Stim da fi. What? Sa'n dangos y pethau newydd fi wedi bildo yn gynta, okay? Pork chops da. Be da. Okay, rhain y pethau. Okay, edrychwch os fi'n ifan. Da 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 da. Yeah, okay. Okay, music. Now. Well, yeah, mae'n amazing. Come here. Boom. Rhaid y music na hwn. Hwn fel, ti'n galw fel music, fel action music. Dwi Ie, la. Right. Os yma'n gadlan am barod. And stop the music now. Okay, os da mae'n gynna. Good. Mi'n dod. Hey, villager. Villager. Mae da ni ffarm fyna nawr. Ie, na beth yw gwaith ni fel gwerthu bwchod a tefed a thing. A fi di mynd i nether, defeat o wither. Ond resetes i'r nether portal. A cwni, gyd o'r adventures fi di bod ar. Yn y chest. Sa'n i gweld hwnna? Ie, mae hwnna'n newydd, brand new. Fi di stwffi yn chestin. A just sy'n. A gyd o'r adventures fi di bod ar o. Sa'n siŵr os bod nhw'n fideo, na. So'r adventures fi di. A rhaid nhw gyd o stwff ffrindiau ni. O, gys i cael pickaxe. Ie. Mae angen accent. O, ie. Nes i wneud ti... A mae un peth newydd. Falle bod chi wedi gweld ar y ffordd. O, ie. Castell. Fi wedi dangos i Thomas yn barod. Ys ti'n meddwl bod e? Na, nes i just trwy fe. Mae fi gwaed nôl. Na sydd fi'n mynd i nefyn fel trwy fe a wedyn fi'n yn y nefyn barod. Ie, fi'n gwybod. Mae eisiau 20 grand. O, sa'n siŵr. O, mae rhaid ffilm o'n quick rhaid ffilm. Aha. Okay, fi'n mynd i explore. O, still not scared. Oh, fi'n scared. Right, clywed it. Okay. O, never portal. O, fyna. Right, be ni'n mynd i wneud? Treehouse. Go. Wait. I'm on the door. Right, go. A nath ni bod yn mino, so ni yn level 21. A nes i fod yn nether. A mae'n o... Nafagwt. Ie. Mae'n mynd yn os a well mi cysgu achos... Mobs. O, ie. Gallu can fly, please. Wait a minute. Dyw ddim yn cheato. Achos o'n i wedi dechrau fideo nhw. Ydyn. Hei, can fly fi. Ie, fi'n just yn hedfan. Quick. O, mae'n eto. Fly. Go! Rhaid e off yn beth os e'n rhywbeth o fe. Heb law i mynd nôl i land. Pa'i troi off trwy Thomas. Na, na. O, yw wedi mynd off to. Mae yna y golau ail am yn off, wedi mi cymryd i gwely. Okay.
mi. Cei, achos dim fi off. O, na. O, it's off in a minute. Ie, chwel. Gwylwch chi fe. Hang on. Pa rwy'n off? O, ie, oce. I hedfan ôl. Ie, i hedfan nôl achos... A wedyn mewn 30. Ie, thing. Fi wedi dod y boat da fe i seilo nôl amlan a nôl amlan. Sa'n mynd i rhaid. Falle nhw'n mynd i'r base. A co nes i wneud farm fe, a so dim farm da fe to deffra. Oedd, ond dim o Goeden yn yma. Fi wedi dod y boat. Na siwt fi wedi... Right. O, mae explode. Hodge flight permissions fi off wedyn. Sgeri'r lle mae cyffyle. Yeah, Wedyn- flight permissions off, please. Da fi boat. So I'm going to sail my way there. Sa'n mynd i rhaid i fi, fi di hwnna. Dun 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 dun. Dun 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 dun. O, yn still. Hwna o fy music o fanno. Dun dun dun. Chi'n gofio? Dun 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 dun. Ma fe anno Dad Zami. That's am i, o? Ie, ma hwnna'n show. Dad Zami. Right, a gall ni mynd y base. Two base. O, ie. O ie, ti'n gofio? Fi angen ei bach o hedfan. Sorry. Y pam? Achos i gwybod yma ti. O, fi'n gweld y tree house. Ie, nes i gwybod fe. OMG. O, fi'n mynd i hyrwyd. Mae'n speed, isn't it? O, mae'n speed fi'n mynd. Ie, achos mynd i bell ffwrdd o fe. O, right. Okei, dechrau mynd. I fel stwff nes fydde. Da fi, loads o minutes. Dun, dun, dun. Os o'n mor quick ar un ffwl. So quick. Le ma fe. Na. Chopo gyda'r coed lawr. Pam? Aha. Dun. On an amazing world. Ow. That hurt. My bottom. Boot on. Wel, O, fyna mae cobblestone fi. Fi wedi main o hwnna, wedi mynd nôl lan hwnna. O, sa'i sy'n marw eto. O, mae Keep It Victoria yn o nawr, yn diwa. fi gwrdd hwnna mas. So, le mae'r et. Mae'n mynd torri yn. Got an amazing video. Falle. Yeah, falle, fi yn amazing. Falle bydd yn boring. The viewers. Na. A boring video. A boring video is not a good video. No. Mae aqua armor fi yw. O, mae armor fi fod yn torri. Da fi mwy yn chest. Achos, ie, fi. A, os nath ni mai na? Na, nes i gwybod. O, do. Na, pan mae fe fan wedi torri. O'n i, tod last episode o glitch really weird enough stuff yn ôl. Yeah, o'n i'n mynd i wneud y fideo reit fyna, ond nes i fe'n bothered. Reit fyna ma fe. O, fan hyn nes i... Cofio? Ages yn nes i fe... O, Tarzan. Fearless, ie. Tarzan. Ie, fi'n cofio wneud am hyn. Fearless, ie. O, trapdoors yna nawr. Fi'n... O, dyl fi torri coed. Pam? O, fi jyst mynd lan na. Longest fart in the world. Oh my god! Oh, that huge! So tiny of an huge! Ooh, which side to buy? Check on the chest. Ha. Chest friend. Chest Ivan. Cho fi Ah. hwnna. Cho ti hwnna. Ooh. Nice, isn't it? There we got... Oh, still anything mama. Anything. Nothing in there. Fi'n record bach o'r moment. Don't need that, don't need that. Ond falle na neu'r boat arall. I dyn nôl. Ba-ba-da-ba. Okay. Fyna. O, fi am doi arall. Ie, fi am di torri coed ar o. Bw! Fi wedi gael
hedfan yn ôl. Na. Dim beth. Flying permissions fi'n mynd i fod off. Sa'i sy'n hyfen nhw. Look at me, I'm on top of this, a baby thing. Look, I'm in the down! Mas o beth ma fe? Junglewood. Yw y pen. Be? Mae plant yn torri'r pen, anyway. O, jyst i gael gwared yn nhw, i wneud path. Ie, oce. O, fe'n edrych. Fi'n rhoi path i'r tir goeden. Wow, mae pork chops yn well na steak. Ie, mae pork chops yn neud 4. Mae steak yn y 3. Right. A mae chicken yn weithio. Fi'n mynd i camp, oce? Pam? Pam ti dod i goed? O, Neud y bridge. Haw, mae end y chest mewn na, falle bod thing fe mewn na. Axe. Ie. O ie, mae chests na, nes i gael axe na, dwi'n. Na nes di'r axe. O, do, falle. Let's go in anyway. It sounds like you. Da fi axe mewn na, goth. Oh, you got fire. Oh yeah. Yr un beth sy'n fan roi lawr. O, ddim... I got no axe. Nes i'n just ma. I fi! O na! O, popeth na. Allen ni neud wooden axe? Yeah, actually. The wood moment. Oh, that wood yno. O, just... O, crafting table. O, ie, na chdi'n mynd. O, na fi angen nôl i'r llun. Tuas. Ie, ni fi angen path i fe. Na pan fi chocolate cheese Ie, lawr. fi'n mynd i... Dychal i fi. O, ffain. Fi'n di... Dychal i fi. Seriously, mae hwn ddim yn cheato achos... Gall ti rhoi campfly fi yna, please? O, ti nawr rhoi fi off mine. Okay, mae hwn jyst yn cheato. Ni angen. Ni angen achos... Ow! I just farted. Did that hurt? Ow! It sounded like it hurt. No, I did actually. Rydyn ni'n Cymraeg. Da fi sef nes na. I wanted the chicken on the market stalls. Go, 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 go. Get my thing. Sa'n meddwl bod da fi axe? Allen i'w Sion. Nes i neu axe ti, gofio? Na. I asked you a question. O, gallai cael un o'r rhai ti, neu Na. bod yn ôl? Na, mae'n dod. O, Cyn bach o iron yn fydd. okay. Do you have to pay me back in iron? Okay. Check out wrth bo iron spare. Cer off o just na. Edrych yn chest na. No. Edrych yn No. No. Throw blocks mewn i nuggets. Ian. Whatever. So... O, dim dod ti... Nagos, os fi'n ei fynd efo. Yna'r diamond blocks da. Iron blocks. Iron blocks? O, ie. Yeah. So, anyway, mae just bod i yn fideo, so... Os gyda fi, smashwch y like button, os gyda fi, smashwch y fel caf o'r goeden. Yeah, os gyda fi, smashwch y fel caf o'r goeden. Woo! A fi just mynd i stopio yna. So, yeah, caf o'r goeden a stuff fel la. Yeah! Neu gweld chi wedyn. Ta-ta! Jump in the pool.